possibilities. TV, a world of endless possibilities.
aba ya mo atena se do ba Coastal Television do ende ya benada tasebo ade nyaminara na da wa hyehyɛ oya da otodo ibasa webo bosomnum na ende brother anope oman Ghana ya no bosom na yewomi na oya bosoma ya dere kai Ghana na woda sonkokra enti nada na yesa ase yepompa no hon onara so na nde yeguda ye hu kakakra ye hwede Ghana enfi par edisia akono mpempenda ya medi hebodi ya ka echiri ya akonyim dododo ana yindiri bebia ye wo finfin anampo mana yerebe shabrabo na asa ayo ebushante moti biara yimde yano no ne kasenara owo menyu bianu ye ntem na anepei badi ya mineral da cheheme ya bakan sedi yerebosom ho na se yebosom ho so a na enwu de yipa ko yando da mena mpanyin kan nti itil ko so ompam ne til ko ye dan kwapam itil ko kwapam ntanepei se ebohwe hada da na hemba Mama V mo achi wadi mahinwa yeah hinwa aponu me yedi amena adum very good very good and pay iye oye ya santo anada efo V Mama V mpacha yeah me bretio nana the men yeah aw bretio nana akosia educhunwa bretio nana akosia educhunwa ayo ebusia baso bete kitikeku asoba na anepei yamina dawo moda chehinya de na enwude aye Ghana na woda na ya batena si yamfa ndase yamfa ma oye edwumoku a anepei wa ye hone pede hona do we so na so da yamfa yamhoache mechemo ne message dwumedi no yamfa mra wono yenda hona ase na yeda hona asa na yereshase edefi oye diesel get shop de anepei adibare eboto de edebeche wawofo edebeche wenuanom edebeche wadofo anampo wukun anawoye da ma de chedini na no diesel wa hyehyɛ ne kama oso budget ya he fa budget ne bra diesel bobo na ama achade no ekudu ebusuafo won nsem sasudenti bo maden nako oye keko sehia ko pedu intermittent traffic light na se diesel ohye ho obobo kama kanma damara na yedin da sin bisu yedin ma oye Lady B Ford Avenue enyo Lady B Ford Avenue ono so anepei osebra na omo breakfast mpoche epeti epekoko anape oat anape coffee ba epedi bia no Lady B Ford Avenue all obobo ma enye dziba ne beedi anapa na nyabe nyibiri obahyehyam kama wi a mabutwe wonum na so odobo papa na sai wo pebu junction if pebu junction eroko adesada anareko bakana anareko town anareko mtse kotokraba yes unsa enfana eho na Lady B Ford Avenue no so ohye anepe na sene bi so nkoma oye king of the universe the king kong we bede materials minti anepe wegwe na abo ato de wata abo sene mu ntibra na wonfa bede materials no nso mu na bebi ewo bia no wode owo hene wo a wode oye materials no boko site wode amon an hom biara rembasam ntanepe keko sakra highway no do regional house of peace no opposite pepepe king of the universe wa so yekro ho eko abra new sports stadium no opposite anasumpo eifoa ntabofo mu hona abosantete no so no king of the universe aso yekro so tanepe ko na onfa bede materials onfa nsum NPA National Petroleum Authority osi use gas ne fie wanya akono use gas for ye deban use gas for ye obebia na gas de oya affordable pa yenda na ase na yeda NPA so use gas ya de no che use gas deban ba ya akono nti ye ko Solace Bar and Restaurant there on the gas na no use
ntanope Solace Bar and Restaurant Roton Safro da ko na kadi breakfast nyabe lunch na ibi supper ni na no wode bosom kama dama eduma kwi wona adawroma na no pe we so enanu be no ya na asen ma ya de oye ya mo hati dwumede no ya de bra ho na Betio nana ana betio deshi Betio nana oye akosia educhumwa yo anape motivation yo asoba anape motivation oya akono papa na nsam nti mayemfa nto ahwefu mu nanyime wow life will always have challenges that is normal. What matters is what you do next. Every time you overcome something that almost broke you, you don't just survive, you bloom. Wow. Life will always have challenges, and that is normal. What matters is what you do next. Every time you overcome something that almost broke you, you don't just survive. Wow. You bloom. Wow. It's a morning. Sidu na kana na yabum. Kana na yabum. Life will always have challenges. Abrabo akwensidi owom. But that is normal. Na oyadosi. So what matters is what you do next. Nti mo hia ye de meba ye no akwensidi nechi. Every time you overcome something that almost broke you, edebela ebi hia akwensidi bia wo akwan mu no. You don't just survive. Yono no mama etum na atenase. You bloom. You bloom. Asam na yin. Aba ebusafo anepei yana motivation on yin. Inyama obisu kwan wa abrabonum. Akwenhia ebehia akwensida ebotom. Inyono no odubo wie wa abrabo debi. Nemo mo wo ma ebeyen mo wora nkasa anomole ebotu. Eba fa ne de enye wewie ya anyen na emom kase wakan se kase wakan da eno no enye ahwasa ehwase no na de bayanda na emom pejomu na kon fa kwakan ene pe nya asemi e onsum de bosuma otode ba asa wa afiare mi ne da today ba sen yendu bebia ya obosom pop bebien ibasa na yamfa nde ya asase ebie ne de wa abasen ko nti ma akroma anomule litu na ebie na wa abasen ko na wanye ye no mo yinsum da riya na apaba ma apaba anepe yesho nkran mo mudu kekon na nyame na asama wa aka no ode du pefe dese ehwa asa ono nchede gwewe yaye mama vee iti ebusia ebegina do na yamfa oye center focus nti owodo na wo center focus ni mu no na anada Cape Coast Metropolitan Assembly CCMA wone isesi sonko a wore de ende efa abra gonma dikasi ansana afa aboko nankasa so idu kotokraba anafo tantre London Bridge bono ahorwa eho egodi kodo wano no inde wo de car kwanum na odidugwa ntano da mpeifa woda ogba mensinya no ogba pro wonye policefo yema obaye bia da obesi ukwan na won man kwafo park cars wo oye igwanum ana car kwanum ana mpo wundi go car kwanum na police payina ohye oye abro command do owo nsam tugwa yensan chofo bonkomo na nsama papa na kan ibi
The last time you embark on decongestion exercise, me kaide ube bisa me say we the 9-day wonder. Me catch us said there be as far as my remain the commander of this place. You better make sure say there is sanity and then there is orderliness on the road. As in omo parky vehicles. Any the friend of Pragia that is motor tricycle or kwando. Omunyinara be call according to regulations. On one I pursue, and that's in your own face you can see that you start or you continue the decongestion exercise from Academy Junction to police station proper. No, within a twinkle of an eye, every beginning to the end, a coin so I clear. One guy how do camera to someone say I clear from here to the end. Nature say yes, we are sustaining and it is good for the country and it's good for Ogwemai. Before we embark on this, we arrange with the towing people, that is the road safety people, to give us 4 towing vehicles because it's going to be a wide range of exercise. But unfortunately, they were able to provide only one of these. On Cape Coast South side, so they cannot help us immediately work on those rickety ones left on the road. But with time, I believe that by the close of day, we'll be able to tow all of them to the police station and carry on with our business. I want to say that they should be law-abiding. They shouldn't see police before they begin to be law-abiding. Yes, it's an act of indiscipline. And Mr. Rowan, so that they won't see me as an enemy. No, I am a good friend and I want peace and order to be maintained. That is why I'm doing all this thing, but not to create enmity between me and the populace. No. So let everybody be law-abiding and we will all be at peace. This will give me the opportunity to visit the church on probably the next Sunday and see the leadership. Myself, I want to see that it has happened. Then I'll gush into the church and give them advice to desist from that. Otherwise, the law is no respecter of anybody. You can be a pastor, you can be chief, you can be anybody. We are all under the law. So I'll go on them and give them an advice to be law-abiding as far as parking of vehicles, congestion of the roads are concerned. Just as before we embark on this exercise, the publicity had been very high. We warned everybody over 2-3 weeks before this exercise continued today. So really, I'm going to do that in the church. Na assembly kwanchefu peina oye assembly ne dada abrabodo wo oye ogwa netifi na so de nsem to gwache me de no kwani wo police fire kwer da wodreboa ma kwan no madem nti onye one day wonder there where ye no wejai na mom nche won nsumi de wo be yan kase na nche wona wosisi kwan me wo pimpie won nyina wada wona kugu oye wona aseye na owi a wa agba wona kaw ansa na mpo wa beje odefi oye ginaduwo another wa beje fi aseye ho na assembly payina order no wogwa netifi na so nsam okan no ebe first exercise na no I'm the okroye but within some 2 or 3 weeks no you when there aswazin for no woman wasan waraba back now there is an eba na eba na eboshe na bibia okay yeba menze ya announcement intina me there bidum wa kwan but all feel to be no an eba yebo no impromptu na yaba aboshe na yama bibia fine oh baby or marketing inside or there what na what na but was the one baby was a warehouse na was in zaman egum no way in zaman was ebe bogu car kwan mo na Walton, which is very bad. We are aware leaders near we are Abra market queen and market management committee. When now we are aware, a meeting, engage one on several occasions. There one should not go inside, but I'm there as was in one zaman always baby or she took room when I say well say or marketing ye ebo was the turn who the we are. Be measure be about water. I ain't there about now
na atanaze ekwan we etne samansen dam na car bi ni brake o failure obaba ba shodo na wenzi udama na wa say wonzama towing machine leba you request for 4 towing machines car but it's unfortunately I couldn't pay answer can na ekono so pressure na Cape Coast South is very high into use no into menu kase ampo from there one on Pedu Junction or whatever into oba one you was say kwanu nya ebo mo na if you wanna kakra mpere mkan na sisi awole to nya hwa ekwanu ma da o say de bia o edema nche mejizi there traffic flow ebasna enya 1 minute mpo na edube miracle na se won zaman so eto no ese no inside na eto na obi aba odo tumo gina baby na wataze masaka bi ya wambehye wondo na abra kwanchefu penyin kase wieyin openyin a oda nadma no wogwa netifi hunu sanchofo no se ye womla no rin chele bia nsubi nitip ni nyimpefe de gwa hade dudu na latiti bebi a nsuta woyire hon ntede mafuti sanchofo wonyenko de obiara onyim de oti bebi a nsuta woyire on shasor park na ma ontwen minsin yi nana na watin ndatum womro oho inya dam na nadum edwuma oti nadum wona edwuma yin de obakire okwanan ama nsuyiri ba na kire ndami bi na mo nya de nsuyiri baba na nadumfo waba na wababo nadumfo won cheche na aka ho na nadum kwanchefu penin sama oyin sanchofo ben no subi Sunday here yenko mandate papa prevention or dey to me prevent answer na assemnesi into nam de congestion ya or kodo ye papa ma kwana dem in case of any disaster bi obesi bia no ka bia etum move freely no wetum wa ke save nyimpa no nkwa into oye pa na nadbu or dey ye hujim na ehwe ma oye ye ncheche ye papa mbribia ye ko radio do community radio FM stations ye ko community engagement nti ye ncheche papa nemum onyide ye jey or still ye continue na ye ncheche na dem obeya obi abohu nadmo na edwuma titira odoye na yetum ye edwuma so ye de boat memfo mo bia no hoto yo afuto a meze ma manfa wo hwe mewi abrenye de sisi ara da mimbri onche biara ma insu ato intino yeretu amanfofo de awu biara ewo baby a oye disaster prone area na the flood prone area ebe bombarding de sagata na numu esiwa ebehwe na etim mansu na etum wa afema akọ na amabibi kasibi entum amba na abano so no ho atọ na timemfo so ya ho atọ yefi ogwamens na soye yereko oye apiosika kokwado na eho na adisha wo wondidem de mewo de wonti ase de mpeyimfa a wochichiri kro ni mbiribi abasen ko wo ton asase wan piri bebi a gata bafa wan piri bebi a kala bafa na mum oda asase na gburu ma hunu nchiri mesi sele worbe insuta na wondidem ewiere gba wondidem ade kala ntum fa bebi a ehwa ye hyehyehye insuta me ho benyenwi no so na nsusu olafam na bra Coastal Television denye adesha wo bon komo no nsama wo kan ni bi what na order wa panel wo run about no mu so was there but got an order wa the mo got an obehia da wo beye mo wa baso na wa da nimu na wo ye wo to wen owo so on ye nti nsu no to a enwa ono yi mo wa so wo ho na adinyara okobasti na eyi na adinya nti je besa de goten wo bohwe ne wa be me na wa ye so ma wa akoso amama nsu ne ba nso ya hweme obayi na otodusu ebien ye be yin de nje goten wo mu de wa hade wa ye goten wo be ya na nti we kesi bridge kasen na itwe bridge wa kokodem nti okodem na oche de nche orukopum na wa ye ndem so a odema yenwa na hasu da wo ye isu de owo fom ewo benya owo fom adanti wo mama obaso enwa obaso na nsu no oba no wade wenye kwana aba abatin ozoko nwa mamfa hawo mamfa bre mamfa mo nwa woto na asase wu anum na woto na asase nwa na de woto na asase wo hunde kwanda ha mo no ma nsu awodo ofom ta ha ye to na on yeye enwo mo ya cha na ye to na oni yeye nti
se amide ma aba ma agboto na se menyim de won de na oti na wo so eya asase wenyim de wo won de na ota ade wanka so den iye egboto na ama mo so ma to ade me yedem me yem bibi wodo me ohun de my bibi wodo nti me mfa brem mfa mo won ma wo na ho kase wo won ma woto na asase ade wo hun de ehei onye ade ye di me pakwa na opena ne tente oye owura Duncan ono no da Duncan group of company no wo hwe asase wonsam wo hwe oye adense uhundama Coastal Television ne bonko bi se na papa za olokodo wo kokwado apiosika a oben UCC ana jenjebela no fadba ehfo patipa na ofi usande bebi a kalba fa bobwe insu ba fa bobwe na demi yimpatso te de mobronondo na wo yede wotena ase nti owura Duncan ono bo nchirim na oche bebi pati a ode mpanyfo wodo ho na adwen wodi siro Duncan nso nansama okani bi Matter appeals almost by 25 years. But in Zimbabwe, I'm the appeals for Oizinya. It being the access road development. But I'm the olden days now, was started appeals UCC Beno. When ya Soviet Papa Moya demarcation. So more demarcation ya poor. And can man away was where I know about what to about the tour. Baby was a Babaruka Cotuno we assassin was the more. But when two months of year and 2 months soon appeals casasi, more lay out to appeals casasi, access road or but access road is very important. Women be say, I shall be or the access road daddy. Uncle for PCC wanted. It is in Sutra, and soon you may be out of far. Gates and I think Gates we see so. The whole university for one issue, no from. And so, but them abana so in Sutra, university was about. No, I'm a flat night in there. Waba and also Nancy and put away the bridge or I'm put one Mississippi why you but as a quarter in a semi man who come so I try there or program there as a wouldn't be but you want what's a command what's the hatcher ain't you want to feel as a wood and kaka also where another was so but as I'm feeling it's a give and take what's as a kaka was shift is what as a shift no I'm access would not at them he's a confundum for TV and no what to call in this suit to be a one about a hang and suit or tear any baby and suit to one hour when they did but was one day to wait. Ibia and to go baby. Into Apioska problem near layouts. Layouts na yeju mo Apioska. Developments na yeju mo Apioska. Into my work penalty development about Apioska no. You find difficult. Oba be enemy. And na mana me pera say me way in there. I say me baba no wa ma nyene wo ko ma hanyina. Wa san ko. Nyina ya ba wa ma technical man and so be engineer ba. You able to assist na ya kire because you town sheeter or what or your access would or then you base the town sheet is there. Equa town country plan make so department that means them now but we asem we buru guru wo ba wa campaign oko but access would no mo ko na egbu no onyo because of the man some UCC compound to mo kuri because of access road the say ko na ko na road da na ko bu bi ni na on sasi one of the enemies about or the confusion about it be free there apioska problem one or super papa no go for PAD Brazil na yi na say what's one pin into me nyina yi so won yipa me nyina ye mbo ma adana ne won yi me nyina anamona asemoro ti was say eto asase na asase na bottom first no wechi no so ru no say one wonya access to the what go for easement them easement in law no chere or there say asase was asase kakra ho na say bia anya access nkoni fia or there was asase no wo yibi iso yi ne na wotu won access wo do KOFI on easement enti assembly azamo hwe won no mo engineers na payful be no visit Apioska no hwe Apioska no won UCC fo won nyina won collaborate na asomdwe bra Apioska na say so no nsu no yi nkofo men twa na nsu yi nkofo na enkere na do full ba because years back nsu yirim o yiri won no hade nyina me nyina but bridge no be no waboa but access road is very important na gates na so onya ha gates UCC na wade ma binim na be de meduma ni poro be wan qualified ni poro be eduma zo was as one can say on qualified contractor come and have a look because entumi construct a gata na eduma ye nyina beberi nya nhyewa anye ni
Into order to use is for the madam of contract now. Or what should you know? You and why you why you discover? So no sooner passes through. Into one case uses from you know what madam contract or Indiana, why any although the Madu and why any. Now, although be sent there, wish you know you see now the age, man. Quite all the I ran and I ran on concrete now, or you see the right ratio, or you see the right cement or the air. Let me the margin you don't use is what checking. The Pacono or the margin. You will be more when you qualify contractor or quack contractors. A quack contractor, you over video when you may see fire, you a contractor. Before we become a contractor, they're cool school. They're cool school support, a cool school, or this year. And you be you more than 10 years to 15 years, and suddenly be able to make a contractor, and people you know loss be no a course be all day answer about it. Then they be school ban on you missing for also a contractor. When you're contractor, we have to get a qualified surveyor, a qualified contractor, an engineer, a qualified engineer. Even in Kufoko, or course engineering work, or course engineer was school, what kind of may serve on other bar, not in Zifi, what my was a contractors. Master, do the right thing. Assemble to my catch a mayor. Mayor is not doing the right thing. Mayor, more than the back. A bush, fine, bra, no more shit, Apuska, a ban, I bring the Apuska echo. Bravo should be Apuska. In suit of problems, as well, remember, you know, confront that down and call bra, no more shit as all coro. I'm also such a car, can ye? But anything, baby, naked, no, Mayor, wind them. Come to the ground. Man may be show, one uncasa for time and a bra. Boshe more coro Apuska. Eba say it's an eyesore. Come and see witnesses with your eyes. It's an eyesore. Inti bra. No one show my problems or called Wapuska. Man, Banner Binum, you can baby away. I need access road here. If you are a beer, extra, if you we. No man was in Pocona to tame. When you're quantum for phone, not the tame. If you get to Mohadia, beyond Tumba. Ain't to Mamma Mad Imagino. In Susu and Wahadia, car being to my true. Mamma Fabi Alan Fonko. And Zapios can you problem, Papa. But the emperor in front said you will be one canoqual. I mean, my canoqual. Ever so I must with you Apius Gabba so much or the Hannah Apius Committee. A Hannah problem war. Now, share, ya shall connect to resolve that problem no Apius Cano. If you didn't move to my boy now. Yadaho yawo apesika kokwado abato mposodo oben oye UCC na kwekwenu a otodo ibasa oye marehen wo oye ogwatalise cancer na laso na oye odikro wo oye kokwado apesika na oye no mpanyfu wetiti wonu bowire ma na odesi ejanandana oye nko edesa a mpanyfu won de denum mesafu won de denum ono na oboboa ma oye akonaba mpo obaba na de wa aka ho na bebe obokọ ekeje won na wesiesie won ho ni na wa ya aka ho na wode egwaye dan so wode ahyem na obaba na de se mpo akoba bi na abira abobonsu boko na amba sadwa ahomeje no ewie peye na bra oya de ye kokwe na otodo ibasa kokwa de hen na so ye ma we hen oyinu peyifo obongwa na wala pagimedi no wotam no na asam ye de entia orete nye de emfie baasa obu de meje na ndade do no gui no asema nko afrika kan da na akaje politicians fu musika onfo wa de nka mo no tom na nya de na robutum waye na kakran wotitiri bo yin waye si wada na asiara oya de ye na kokwe na otodo ibasa nsama okanjibedi na asem ibe ton wo na sayin wuya dam ya ben na fi ejena na osunu itinana orkasrem se manhwe na manya na nkofo chase de wo ko won kire kire uradi baby sam misa bwafo da wo so mpapo no kwese mi mi twem wo ha mi hu da nkofo apomporo wante Methodist bian ho pa untumi yasum Pentecost untumi yasum Odon cheda zoko rumba na soldin ne mi ye Christian odem fa asam na asemihia na mezoto
madofo ena ankrankro me wo ko be nyina yi de zabe o wa de ye nyina ye kan ye hu bom ne ye be shia mesre gwando nke de nemi tina ya pe kon bia no yes abafo de nemi besu eka no de no ye manation na member no so ison to all kambo ma oye danan na mu hunu de adichi na di sen nyina about 10 for ye funa awa na woro enti se ya fanda da dozena da chi obaho hin enti ye ntra ya bu ya mina du ye class asundu na omo be edmo odun hunu de na na ebutu ya tirem ekodu edesa oh hallelujah ina edesa na na ya ju odu baby na adina kai kasi na yamfa ebari so emeshem amama sa ko on esese hu ya fansu godo but ebi fidel mo ko na ya kwaze foforo Yami na dum na zawaye yami subakani na aya no manyi kana sami igwe ye kasa dodo ibi si na ko kwenu wakaje party minister wakaje party minister wo bu but yami jeneni onzi na enya no na do se ye kokoda ajo osimwa no kwa se mi sa ben po lorisa kami aban tonu po lorisa into to me se dem no na woda yo ma ye mani nti yeah mentene ke se ko ma men ka sakati odu de ye djuman me fo bia lo bia ama nti ọwọ́ dẹ̀ mú pàwé ankafurufú tábìrátìfú ọmọ sọ owó kò mú yẹ yà mọ́ wọn ara mẹ́fọ́ bí i àwọn wọ́n bẹ́ yẹ kí wọ́n yá àbùjọ ẹ̀bùn ṣe ó dábò ẹgbẹ́ fún wọn wá. na kwekwenu a ọtọdụ ịbasa ma were hen kasa ewie yen n'echi adọfa ebusuafa enianom adesha wowo kokwada apesika wunya kwan kugbe oye janandan wokrom no wode ye wohunu bida na oya de ye no kokwenu wudin safataw pa tasde yara na wodere ma oya de ye na kokwenu na otode ba sansama ebusuafo so wakane bi ebusia yanti ado na yamfa oye central focus nsamno yamfa mbrawo na nanom nyempanyfa wowo oye wosa amenfi central abanka chipei na onyimba hyebogwan waya adaye wode ama enuanom a wedidam wohuni mpaduam de menuanom ye hona ontum nantew hona enwuwa wohu ade na hono sompa aso no onta asam hoyina waka abom na damado ye sonkon wakaya amahon na bra warya adaye no abanka chipei na ohwe wosa amenfi central do odutu gwachire me de iyi inyada wadere mahon na wowie a wasan wakwa agba na akasa sade wosan no gba no marko afiefi kibisa obia na hiade ansa na wode damado ye no wodere ba nta wa safata de freezer awa safata de wo mosika dwetiri edibidi gwa no wode na ama no wura Peter Ampansa ono na oye MC dema oye wasamenfi nansama okane bi sebe suwadi dema anu nkyere se unye nipa ubetuma ya noma bebre ade aboa wankasa wasitinem na odi bia aboa wabushia ena oman Ghana ena Memphis Central ne senti ade biara ya de ma wo no ya nhwe na ya mehwe na nya te se ukọ
na wakoton no ma no we yade bow yade maw yade abow twetire se de be ya wo de be ya adwuma na bia ba ho na otumi de ahwe wasitinem enye ti se first de na satamani ya assemblyman no na ye che no 200 cedis 300 cedis wo godia na next year wa ba ji biem no we yade bow twetire na o de ya adwuma na ye ba na adwuma na wo ya no otuma ya no wa ye ni ye ama na ye fa penifo otuma ka omuti apam ho se yesi e pushiwa yetuma pushiw na mom ya ba na de ade ma no wa hye ne dia na ye se wo ye bo twetire nyeye na ye jaw saa na wa bo dada o baby awo na ye mpeni senti ye de be ma obia no make sure say se o ya wo fu a obetuma ko chi wo ba no no otuma hwe ni ye ye wie ni saa ebusia yebegyina no do na yede oye center focus finfimanto no munsam no yede aba ewieyi yenda yen wo ba yeba yede do baka te abakansa ne pe na pod nso yede asem ansa na ndabrada yenye adam afreduma no yenye wesinkunga na ya bonkobo yenkom na sisia
ebusia ma yensa mu akwaba ye mu atrase mbra Coastal Television do na mo man no hu hia Ghana man oyewara wode iyo na dwunoma no ho men kade enka ho obi anyi butu ato Omotomato. Sure. Omotomato. Ghana yin ho. Omotomato, why not? Sorry. Okay. Lecha monkape. To. Moment ya Ghana man ya warauzo. Moment ya men kade enka ho. Moment ya Ghana man ya warauzo. Mama yao benkade enkaho wama yenyi nansom yemfa korye akroye na yo tikunkwe jino wama yenyi nansom obiara nye na famuzo oman benyankodo Ghana butumpuno wama yenye na so obiara nye na famuzo Ghana benyankodo Ghana butumpuno Minister gender no ye wana mami mi baby what the best Hey, Adama. Oye. Ana what's your man mu na ntumi nto Ghana nwuma. Nsempi. Ebusa yate the bokate na podo yate brow. Na yesase edefi oman Ghana kokuruku na daily graphic. Na ne pay daily graphic o man pay nchoncha mani mahama. Numfe ni dem. Afida na no wasesem. Wama KOFI baby okre Tanzania right we were there yeah Arusha we were there omampe no yegbe yes waji you see the combination waji no white shirt waji na tie yellow no waji no blue suit eguda enguda yes omampe no yegbe what na asama man pay ka kire ebibi no mban de inyi bibia de busho bibia nyo di suro you have nothing to fear yes osande ebibiri yawo ndeme na yawo na dama obiakan black man is capable to abade it's a man paying John Dramani Mahama, no sama catch a baby mini. Then the graphic name wana Ayawasu East Wagon. No, Ayawasu East. And then what happened? And then a what or by election. And the dynamic catcher the MPP candidates in year one. Mercy or wapa na Yerukuyala. The Ubakate ubi yachre na ntisa menya seche de NDC candidate mamina onye baba jama contesting also look independent. Oh okay, it's no ballot paper no da. Nti yereshe there and they pay report to be fee letter commissioner abano. Okay. So no kwara nso na ba poko bo no otwi ad mo ti bia wa shase. Nti no eba monitor na yam hetefo so watase there ahwefo watase there yerukuyale mabo fam bia no edbotuba mama we good say NPP candidate kura bi o say maame independent ya ni na ne mama ahwefo no wa hwe do record bia okay yentedo yo mama fa Daily Times and so do na Daily Times enyim hon yebohu papa aya adumchei second chance nine adumche dua adumche dua second chance asoir nowhere ana na sofo ipanyino also we did 63 years wow and BWC celebrates Prophet Adumche's 63rd birthday with grand ceremony. Wow.
Okay. Wow. Nti na woda nchede. Awoda chinchinin kura. Hey. Ena oezi yo. Daily Times Ozaba. Police deploy heavy security ahead of Ayawaso East constituency by election. On nane ye kan ho asam. Nti also police for akogu papa. Yeah. Nti mem bo hu musu. De kaya bibia onfata. I wanna Wo boso mu. Other what do show for kan. Okay. Because Ayawaso when you need man no. Ayawaso East when you need man. Nima town nine. Okay. Nemum elect constituency no what the Ayawaso East without. Okay. But when na be friend Nima. Ntim de asodene. Kakra ho. Ebe asodene ho nya kakra. Ya kakra da no odama ma na yerbe igwe anafo. Ana kakra. Na hoda no na asodene ho. Nti se police fi kugu da no kwandai. Okay. Yo. Enyim hwara so hwa aso ho na ozaba. Nansen ya tete nsem orokodo. Ntokwa bi na bomb bi o wototo no ho. Oye Israel no onye Iran conflict no. Ona hyan papa Professor Enchidanso ozaba o say it could trigger economic shock in Ghana. Nti inyiza anepe Daily Times also ozabay. Atira adeno be hu. Nya Gofun wo kwan. Obaka hen papa. Anti na Professor Enchidanso orika ho asem that it could trigger economic shock in Ghana. So either Ghana for CC and use and the Mara on the on cherry Makai pa de sense be called the Mara Ukraine Russia war. Ukraine no Russia. No mema MPP amanyoku another another dan kwakofado no second time one should I win do papa. How are you? How are you because it was if COVID-19 na no so Ghana no so bobom. Nti few and some na anya gorkra oye yo yenkwe ebusia KOFI Titi news na yade tuedo na KOFI Titi news ode be no ode fifi manto musuafo onobo edwamu a ochirepay ne mfa ne de ho olutu nsanchofofo olutu wonofo ode olutu wonofo nye olutu wonofo na wo ye nka ebe nti olutu nyanofo olutu nsanchofofo olutu nyanofo yeah that is the word yo okay yo okay yo ase yenjai politics wo newsroom keep politics out of the newsroom ano I know kwaso yeah you have to be neutral ano I know kwa I remember kind of go to some trouble for otiyafo make na ntase otiyafo yengina obia osa na wona why wonu su no wona banan okay is asam na banan yer kan da motin man fa part ewo atase damana regional minister kan no ma musumum because adami asaba kana ase no menya je papa na so yimi se da ba na orokodo sesia yei yimi se da ba na orokodo sesia yete ke kwese central regional what a media cadres ndo chere wo your program osna ho invite one I know where you are coming from. And you know where you are coming from. I know where you are coming from. As some leader minister can order some chofu would do. Keep politics. Into your bezudo. You. I saw your bezudo. When do no more papa open on yet. The one count. Oh, John, ya man count at some walk and men count. Well, I don't put politics in my newsroom. Mr. Minka. You have to go neutral. It is our can order in from Abba. Obi a yes and train bia a programmer. Mobia one day Ijan Finfin. And Quaha another and Quaha. No question was a ban yada, but not babu. Cadori yadi, at my say. Sabua. Yim pebiara wiempa. Mfum wo bia ho. Bibia butu besi wa brabonum. Ibi o ho a orutwa so yin na chirache a. Nti se ori bibi kakra na bone kakra abapta ho ne yere ka. Ono nche de mpako na ofo wo da ne tamfo. Odo gitum da ye menyim de
so no me ye echo na moro kwan atibase but wo mo binum echo kakra ba ho na yare ka wole yetane ho but on tell them so yankwe eti ebusia kofi titi news anepe ma other bay not crucial ba oye grand launch wo oye efutu akwa oye tutu afese 2026 ya me ya doma abusuma yomi ya na da otododenum na obapadam eye no hotam nti yensere so papa MPP chairmanship race no why piso aye enti Bernard Echibu Esiako dodo no friend chama wuntumi what's there mo hu ne post bi what's there don't judge me baba do some you say on to brofo ba me hu ne post and just don't judge me by my English say brofo de ebinu krom kasa yisu me hu ne post bi oreka de what's on to brofo na okodo okay campaign oko marketplace oko hofred baby away cars wo kuma say kokompe magazine oko kwa anya brofo na okokwa kire o mo say o mo nto aba no etwi na ode beka nti brofo mo ka ho say munja no o medi chairman no yo eti kofi titi news na yim wona ya chairman wuntumi no fe no dawan o se mo mfa brofo kasa mfa jeje na otumi ye do obutuma ye anu na here obutuma ye do obutuma ye eti do mama found the chronicle inside na chronicle enyim ho ye be hu yan maame minister for fisheries mami Emilia Arthur nyumfonyi da ha fefefe our so osanda good news now us premix managers enforce financial discipline wa ma wetum wenya oye 545k accounted for in the central region. Wow. Yes. Wow. Inti ya mami or so ha da musika ni na no ohye baby sisi awe hu ma oyaza wo zo bobwa enyi muhara chronicles aba oya nkofo kaka de bebi ayetofu wo ne bi wo ha wo ze bibi frem aha nkofo kaka but ami mu hu ni bi yet but in the chronicle nanyim ha oda ha Shell retailer bi na wa confirm de atimpoku hwa no there is fuel contamination. Why do you? Aha. Nti e na ne pay oye chronicle ozaba. Enyim hwara so ozaba turn to Chrome youth deny alleged mine pit collapse in town. Ehun de the news waka baby. Maami bi onye ne mba we kogu dam galamsey pit no mo nyina wewu. Aha. Nti na nkofo ka de galamsey ya mbranti ewetu egumpi wo wiompa ncha wonkatade onkatade na maami onye ne ba wokwa ebe mo kafa nyina befie na wo nyina kojoto we kowi nti iyi na wakacha branti ekuru bi wa ha no so ka de onara onyim ho hwe nti ono so da anepe chronicle odzeba yin Ebusha yadi the dispatch yadi tuyado na the dispatch de obakata no ma neyim owura Julius Debra na odoho na odinsa abonobo na nsa abonobo mo ka na 24 hour economy amampen jam man mahama na hihye no ode dipefe na oncheri bia obi abohuma 24 hour economy ma oti na US Iran no onye World Cup eba sam besi ntasem bi sayin the dispatch the worker ten oye hu pa usande US ni Iran na World Cup so ebobo US ni Canada sisiare ye ne dan ngofo mbo stadium so dombo ko ho wo mobo mo di mayawo nipa kompolanka beti dimakum botu ho di mayawo obo ho be dimakum enti the dispatch asimo bi sayin na IGP ni mfayin da dispatch ni nyima oye president omampen John Dramani Mahama olobo oye IGP na agbado papa de nansenya eyufu amamboefo wache ho ne de waya de papa ntorbo IGP na agbado omampen John Dramani Mahama ni mfayin na odo na more kind de ebibiru ma ebrasa all the yenya oya direct access
to African Right Court no odi nya direct access ho nti no so o man pay another the dispatch the bokaten mo de bain yo the break mama so do mo fa Daily Post in so do na Daily Post enyim ho ye behu nyan maame Lordina Mahama, the first lady of the Republic of Ghana no for yin da ho fefefeo na yi na oya maame ne foundation Lordina Foundation no why ye health facility ama Esukoko community ama hono maternity and children's home facility fefefeo wa no for yin da ha oreboy ano no zama community no enyim ho also no ba oya ex Cocoboard CEO Joseph Boahini Edu ho Oshapa yo ka ho sensem bi a wasa oye we wa ya kode azaka no azaka ma Cocoboard de monje maadze and pay Daily Post na orika say the maraso yan papa oye the president of the republic no for yin da haso orika za okaye ejuma okezi no wo oye Tanzania no for yin abahaso President Mahama officially opens the 2026 judicial year of the African Court. Nti also the Daily Post okan hwasam. Ebusia daybreak the boka ten da ba os Middle East conference and so so about a baby man and economy. A man paying John Dramani Mahama and oraka the masaman. What Brigadier General Anna Numfeina Boto more kind of one store dignity one farman na onyada papa no onyada papa do wutitia ne dignity no do one store farman na wa bira nsa no odu da mo gina bi wono an robesa wakata ka enu anomo oye epodo oye suafa ohwe oye amandwen samdo muntala mubarak ono na interior minister na other to go was we expose gas in Ghana's coastal security nti yanom pa nan echi bana bambo edwumayefo obidu wa trenche ya yeja ya homa wajeje agbod motors no nkakan wewe Sunday bezu nkomo pa na ebisa de anajenje biara afrafo no de bia car kwani mo police ugin da wo petrol wai na apodo se ye wo petrol team wo bato nkasa ho no na honorable case ato forcing no fine da so mo kana government wa left or DDEP or induced restrictions no government wa restore nti wa left nti mo yusum de ndama bokwado papa ndama bokwado so we induce or restrictions nda no ndama bisisi na kwanu yo mama fa searchlight the Robocrat and so do na the Daily Searchlight no reka say na yan papa President Mahama no for yin da ha onye maame the program no wokoye na on the effects of international crisis in Africa Mahama confesses into the okanoho anywhere so Daily Searchlight or zaba fuel prices could rise. Fuel prices could rise if Middle East conflict escalates. Except wars. In Tichade, the hurricane, yes, and can power body dado. Sent to corner record a Middle East one. Sir Uncle Foma, fango bo, or boko sir, my affect in Zama Bebre. Yenim a corner as a fango bon okosura. And Zama yin na film. Sunday carry on yes boko yes baba e hono baka ka fanda adua wata bani na no boko so nti asama the Daily Searchlight other ban pay the anshare fango no bon oboko so nti no so wata aba enyim ha so na orka safa nkofu ba ya kunu a ai wewu wo illegal mine ayasamo dam galam say illegal mining some still manyimpa kono na sabe wa fam we wiase mu ebusia Daily Guide de obaka tane ya de tuedo na Daily Guide ano osi no mining pit collapse at Manso Tonto Krom
youth in the worker. But such lights and also the same story. No, no man set to be a we. Okay. The youth in the worker will daily guide them. Until Mpa Okafa some the ben or Robert H. No change Padodo will win, baby, if you are with him, it will share with him. ASORBA. If you daily guide the die, you ever call Ghanaian Times. Ghanaian Times also Zaba. 10 die in a half mine pit collapse. Ayo. Until one and all kind of quality. Okay. Until American papers in one was that. Was you to a picture of the daily guide name now or chair where press conference. Okay. There. I'm going we. Okay. Or ye tonto krum. Yo. It's a your name one so Baba Jama, now some of the court will be wins in the way election. The Maraso and our name one lawyer now order to Yoko for William there will produce or your 600 million recovery information when you're in family. It's no plan, no cash be laid before stakeholders. Now, I want to say, Basabi, I watch one also, Oye Labi, Lashibi, until no sama the Ubakat, the daily guide or the bay. The Ghanaian Times number. Into Ghanaian Times name one other, but 10 die in a half mine pit collapse. And see, 1 hour when what's why 10. Now, 1 hour. So survivors, survivors receiving. And when survivors receiving medical attention, into one sabio when you wait to this music, or I are sabia wage, I are share. And you are was up by him, papa knew for you there. A big it's an some the woman award and a citation. A war program no quite Tanzanian. Now, horse no orca there. President Mahama urges AU states to ratify African Court Protocol. No so that. Now, ASORBA one was about the elephantiasis. I'm the one Manumudo who went to her baby. Masisia 328. Why you should test positive. What test positive? Elephantiasis, yes. The money I remember is in a check. Yeah, into when she a horn and dam a we pay her. Okay. It was the overseer, the Ubaka Tenor Yadrichedo, na overseer. Or the Baba Sadiq, Nymphain or that war. Namor Kinde, Mahama appoint Baba Sadiq, the Onkaye Nigeria High Commissioner. Okay. Into Baba Jamal goes, Baba Sadiq. Baba Sadiq comes. Na Baba Sadiq in Midwofi. Nah. Or contest Baba Jamal. Oh, okay. Are they okay one prime reason? It's a on the fame and what a abotuman or local Nigeria. Na Baba go, Baba comes. Na Chef Fortress a Casamodo, Nymphain the hall, na a summer kind DDEP. When restrictions no while left by the nephew, and essentially DDEP. When I come out the 1 year papa, until one domestic bond and insurance no after 3 years no. We ni nara was the issue. Na swafo oshe oye fango no some NPA boss. Also Middle East tensions, no fuel shortage expected. NPA. Good. Powerful. Good. I have some powerful. I have some NPA boss nana wakasa. Good. Also Middle East but on phone. We pay 5 years. No shortage. Yes, I'm there. Yo, Mama fa the insights and so do. Now the insights in our casa or say, as some corner account of people couldn't know no mining pit collapse at Mansoton to Crum. In the youth in no house workers say, any house not by Israel, US bomb Iran. In war, that cannot be won. You see, now Orcasa from there. Adam a queen. By Yadson. See, a pawancha, or any number from there. You won't so any also the insights anymore. Minister for Communication, Sam George, Numfoni Edaha. Sam George faces accusation of illegal land grab at Old Ningo. So no fee.
Ngo pampram. Ngo pampram yo. Nti ho na no so was a Minister for Communication so neze was aba. Ebusua the national inquiry the work at so the aba na or the Julius Debla 24-hour economy no policy no share no na other botuga Bank of Ghana kwanchefu pay na order no na nyimfa yi ne dem na no mo channel reports wa record 15 billion profit for banking sector in 2025 asama banking sector Bank of Ghana kwanchefu da bay nti ne mo nyija samin no panic nti you enough fango wo papa okay your NPA boss on nfa na order ho nti no fear sekra bawe cartel kwatei bawe kwatei ebusuafo na we install oil new family head no so nfa yin na what the aboto no umone ye nti na benda what aboto ebusua amampai na yiwa wo oye economy wo oye in good na price na saga nti asama abente samedi mfinu fe na oda won yabake amampai John man ma ko oye mbreshe bogom no aso do kotugwa ine saga na economy no se obigire ya no office she pa gold board see why okay nta no obo na aba na the national inquiry or the new thing about to what Mama saw the archives my could be archives paper no paper anyimwara was able no mining pit collapse at Mansuton to Chrome nti there nti mo hina waka hwasem no the masem ibe similar case there oya no kwal onye no kwal no ibe sikip kosa oh okay no onye mine na we bo okay but misinformation dani school for one them bia woye ma sport awukutemi ketubem yeah police for the report abere watch agri student wa arrest him yeah report ofi agri memorial da secondary school so be chede one arrest bia oh imum headmistress and all student and one work there on catch your statement okay so what the difference all right atasi it's misinformation don't to chrome site awebu you say baby and you site be amwe into one or can and with this one also they are demanding apology youth no the archives enyimhwara ozaba mihanu papa deputy minister for education Clement Apak, Honorable Clement Apak, no, Nimfonyi da hey. No, I can also teachers we post one call, oh yeah, Mr. Imcrason was a 20% aka one salary. Beautiful. Yes. As some papa. Or your papa, and you just sama. Yeah. I fine. And you just sama. I fine. O Sunday, say, yeah, share, I wanna walk on crassa, bida what bida. If you before car and penny basan will do town. Yes. Okay, so I saw on your network, on your calls, on your share. Number 4 number better one other. I can't say being at the better one. I don't know. Do they teach or download ni na when the phone do? No, download in Ponya, you know that you no, not bad time when I download. Yes, of course. I call the Google laptop or the Naja. You will be a car catch from it. Oh, and see 20%. Well. Oh yeah. 20 those are oh yeah. Mum. But oh yeah, 30 and 40. Ewa. Nanche. Nkofa pirobo konkrasi. Okay. Na minyimpe fede yi so ye 50% da. Nja obo konkrasi odo so obokota. Okay. Yeah. I'm not gonna for you. Tell obi ape such a obi ampere obi di eti ebusia ewie inyoko yo ebusia yete de work na podo no yete so there na nyina yo ana papers ni bi wo ho dama oh am na waka ebien oh na no famenko waka no famenko am na waka ebien famenko na medini
Is that baby? I'm the business analyst for her. And business analyst in her. Yan papa oyeki so at Forson, the Minister for Finance, num for ni edaha, orchestra for DDEP no domestic bond market response reopens, international no and anya so to MP donates medical equipment to health facilities. Wow. And also why the papa now the Hawk newspaper no so Ozaba Ashanti emerges Galamsey capital. Sorry? Ashanti emerges the Galamsey capital. Holds over half of total forest. Okay. Te otu for wakasitia. Ntumanu no way. Okay. Yebohwe. Yo. Inti asam crowd ba de obokata ni bimuma man penyin obo IGP na about the was aba the Hawk newspaper no so nanyim ha IGP gets presidential thumbs up. Nti no so why are they February are you room na wachi you farm and boy for papa na ehon kofu bia wo so kokun oye sami dem fi na aso ono so wachi ho mama fa eyin sword na yen sword da. No panic at the pumps. NPA says Ghana has no panic. Assembly in your nti dem na yezin kan ye kan food the Iran war na zo record ye ma fuel no no ho achire na emom NPA boss akasa there no panic at the fuel pumps. So bia an kan akomanto ni yem. Assembly say that why the Ghana for bibiala na han ye pere ya twetwe ho education. Ntwe ho nkwasem na sa de ho na fiba fuel so e ho na ye fuel ko te didi djuma wa Ghana na nkwati didi djuma wa Ghana fuel na nkwati ni didi djuma wa Ghana is the major commodity. The major commodity what you go atrem ko for tete na mado what you fuel that better want to no what pay the wontum nti wontum da no nya ba na what to da obi abototo na mam aso bi si Ghana hewa aso bi si Ghana ambriga obewa na ya mompe de wontu fuel world market na so what to fuel world market Ghana obotu na ebija na mara mama what to fuel world market Ghana din obotu na ebija na mara what to fuel market self automatically obotum what to the world market Ghana what to do and want to oh so fuel na say no what to do now I want to do so what to do and want to do ko market dey hu dey nzama what to do mo Ebisia yete the worker na pod no yete besi yamfa aseda no bi dama enyim no yamfa ma oye Lady B Fourth Avenue eno onye Nesto Ventures I want to wo here ma yete the worker na pod yete be Nesto Ventures de epe gas cooker epe electric canyon epe sound system papa woofer papa budem tim ko oye Nesto Ventures abra matteris contemporary na wonsabaka Nesto Ventures man na bia no oda som adawroma na yede de obaka na pod no yede bro ye na ye ho bra ye ba yede nkomo twetwe inda brada yenye ejanum afafo yenye bi nkomo ni nyim de mama vi me so de ma si nyim de ye wo afafo ahunu kita nyama ahunu kita eboa why nkabum ku ho. Yeah, I think I heard about it, but na me nyim details nti ne da yen saka papa ye ore be na say na say no why am pomo wa nyim association Kanu owners yes wa association yes wow I think it's laudable wow yeah nti ho na ne pe yenyo bezim komo yenyo betwem komo na ebisebisa ho nsam da osi wo podon won so wo hun de nti otere American wakwa wo de soja fo bam ho mo yenyo na akopoda na de asemu nti ye twa ye ho na ya basisia Mido, Ghana Biana. I'm for you about this one. Every time I just say, baby, shit. Mangashi. Junior!
sense when I for maybe the no. Sister Coach pa. It's only gas. I'm using the why. Why? Down yankana wa. Ah, Sister Coach. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. Wow. LPG, let me see your hand. Ooh, I got We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Coastal TV, Jumedi Fufaya by Yatunde Ubuntu. It's about development. You discuss issues of national concern, issues of central concern, matters that concern Central Region and Ghana. Ubuntu Sama offer capos, baby will be a Ubuntu Sama offer. Or your one and Asadi, there or Sade or the Ubuntu, or the baby on the Yedin Fubana over Trasi. We are no what the man. Or your one and Asadi, Dodin Puntu Baba capos, one and Asadi, Dodin Puntu Baba Central Region, one and Asadi, Dodin Puntu or Baba Gani Nara. Ubuntu Sama offer capos, baby will be a Ubuntu Sama offer. Or your one and Asadi, there or Sade or the Ubuntu, or the baby. In the P and a batinasi, women down of Piara. Live ever Coastal TV. Coastal TV, your own face, your own voice. No me yesi machara. Yesi macharo. Mewe. Fiti tanya famuji. Yesi mi atu me yendu baby. Sankaliwa. Hey. Senidika, inabeka, miara, endo miara, ejumeyidia, inabeye, miara, endo miara, obreyitibo, inabebo, miara, endo miara. Semi besini kwemwa miara. Semi miara. Semi besini kwemwa miara. Etina besini kwemwa miara. Obrai besini kwemwa miara. Endo miara. Semi besini kwemwa miara. Semi miara. Sina bekasini kuna beya. Sina bekasini kuna beya. Obrai besini kuna beya.
Move. Abedimpo. Yeah. Fisheries Commission. Kanu Council. Aiko. Kwame Kofi Kinata. Nyame no boni wiase. No bwepu kesi na numu nyame ina. Obosu kwe yuru eben ekan sa follow wanjina umo. No bobo so kasenara senior man falfu benye sika oyepi ya bori na ma oyensi eto na chinam epiala sonde sikenyi bi no nyi pese munkuminya obiala le hwehwe mana kubenya ti wale yepi ma wope biala intiana puya mosayeli yeni da chinchili ma wansu wanibe wabeyeden intiene puya mosa yeli sonde da chinchili ma wansu wanibe wabeyeden light agado ko budi yenje dynamite ni yenje kabide nuso yenje tinki ni yenje sikaya blente ni yenje Kalari no yenje wama yenje another Tuesday fishing yenje so close season number yamma na manambe na want to na $1 from my yanalo Wote mamrike Western Central Greater Accra Volta Disco Bokulo bite ye jan ma fall for one free ye Aba sisi lumum tabulu mumi bi pa didi prekode nke yemfe ye didi da na sisi lumum tabulu mumi bi pa na didi prekode nke yemfe ye didi da na fate fone se mara won bi a chal pa nazima se fele buzo na she pa le for that obe olela ejiji pa niga mewu kage obi wa na ekweche pa wapo mama ganshona so aluwa win show me they a fit tell why ebola ke ufo ya no le akebola no balu ganshona so aluwa win show me they a fit tell why ebola ke ufo ya no le akebola no balu ebalu Langana ibalu Langana ibalu tata iti sije ina brabo galisuwa sije ina brabo galisuwa sije mama nam kaka mano kwano wunyi na wana no bi na ba ya shaka semi light agado ko budi ni yenje dynamite ni yenje kabide nuso yenje tinki ni yenje sikaya blente ni yenje kalari no yenje wama yenje another Tuesday fishing ni yenje so close season number yamma na manambe na want to na $1 from my yanalo nafa geta tunafo Inshofo, Sefcon, Mofad, FCWC, SFMP, NAFTA. Ayuko. My name is Nafolekwe, Minister for Fisheries and Aquaculture Development. Over 3 million people's livelihoods depend on the fisheries sector. We cannot look on for the fish stocks to be depleted. We cannot sit and watch the collapse of the industry. We care about the future of the fishing industry in Ghana.
Ntebusia mensamu akwaba mensamu atenase mbra Coastal Television do. Degetani ya 514. Channel 54 you go TV do. Channel 22 you Sintedo ni Sintergas on the guitar boxing. Facebook or live or dem soko. YouTube so or live. Nti mesrawara wo comment. Like ala na share for comment nbla. Da wo Facebook another guitar no. Fabra. Yiriti Ghana na woda. Bosum ni na Ghana na bosom. Na enda kaya blede de menyem no. Oye ejanum enanum afadom afeledwuma no wonada ana wonabir embri ebedi nkomo na ya hwe afeledwuma numpuntu na kanko ya kwa na da apoye enda numunsaman akaye piso no kwani ya tetire ye waso ye fa wo boban we podo by afin kote nye da mat de you farm mbefu anro bes wakwa rob oye fisherman munti bi da na yebedi nkomo na ansa na yebedi da mon nkomo no so ebusia nyimde ejanma fafa okita hiama wona okita eboa wina so won nkebom kuwa na na nda kugoma tomatoes fo wonuku wo ho anyo fo wonuku bayir fo wonuku a o den ye na kanun owners ana no wode wonye ku na wonnam wa obayet ntinde yansa kan oye kanun owners association woni ikubata na owo finfimanto ma ha another woman Ghana ina ampo mpemfa a woka ho bi oye owura justice ewusi Jacobson dodo na ofa na je ewusi yansa aka ne fi hade ebede nkomo na ya hwe afaduma afriduma no na kanko ne nupuntu mepe mo akwaba wode mahenwa aponu me yede ayo ansi yehu ye papa na yebiso ejanum enanum afadom mpemfa ukita oye hiama wonen kabom ko ya tete oye canoe and fishing gia owners ekunu otene no oye de no bay yo medase edika no meda mpemfa ase na wana wo hwe we filido mede we na ase se ya ka afalfuku no sorry ye wo beble na nya na ye dindua anyama de kopo ye mechire artisanal fishes no okay nya na ye kan yan ubom de medin kan no nda ko stations a ye wo unions beble ho ukogoma ye unions beble ho ntino aya den na afalefo yentum na yeso yenkan yenwubom nti damadwun na yenya na yeso kan yenwubom na annasen na kunu yediang sanso fan canoe and fishing gear owners association of Ghana which one sin we friend kavgwa mpoche kavgwa na we be said ku na ne fale ba ne den ana de buta bent na ye tu dem ku ye tu dem ku no wo na 2022 wow na ye tu ku no edikan ye di nkan ye engagement consultation na ye ne yo kasa ya ana yeba bankru because emide mi fianya no obi fi Cape Coast ha obi fi Western region obi fi Agosi obi fi Nkran Taman na de ye besin den ya kan yon abom nti no yo fo bi wodi dem adwuma no nti ye di dwuma ni na ye wie no na ye di but 2022 February 2020 na America no na ye be hia o apam na ye paku no tam
nti wona ye paku no wotan nti kunu no botai ne de bill to bill no na before na ye wo dem be din kan me kan ye wo Ghana National Canoe Fishermen Council wo ho ono wo ho da ne wo Fishes Commission wo so wo ho ye wo kunu bebre wo ho na ma wotene de mbiripi no se wo committee na wo kete nsem no wa baka akire hen bien so ibaba no so na enye nsema oyen ye daw bisu wo ho a na ye adwin de se ebia wo ho a nka yeso ye kire ya adwin ansa na wa ba ye mbra nti no me okunyan de dem de yeso yen ye yeku na ye ne mpanyimfu nhia bill to bill yen won nhia nti no se yeko round table discussion na nsema wo baka no na yeso ya kire ya adwin ansa na nsem bia wo kan meeting wo pu ya agba no anede domati mo wo kan anu na ama yegina doma yegitu dem ku no ma ba ma yensem inyela angsa so yensem bokwa agba no aban bu de inye ne stakeholders nti yeso yensem na ode yema ye dom anede ama no tibi na mo be ye dem ku no nti se mreto ase na ya tue enkomo twetwe da na ta ikun na woye mpeyimfa okita nyama mpochan nti se nyi nyama nka ho bi nyama nka ho bi nti eba na adze na yimpa no wo hie fino ansa na wa be member wo hwe fino ansa na wa be member maba maso me figuai me kita nyama baasa me pere me member na wajima na wo ye hwembi bibi sunko wo yansa na wajima bana yo medase ma otine de yewo nkonkro ni ntinu sorry krobia no yewo banudin wo ho oh okay sorry yewo banudin wo sesi amelike se igwa ha ye banudin wo fani ankwesi awotwe anko awotwe onna wo gwa ha ni mpanyifo wo kan ankra pia na ninkin kan wo kan wo hwe kudu gwa ha ntinda maleka no se ipede be memma na de be kakunu a edi wudin be ma ankwisa anko awotwe na meka no na won wa ayehwem ogwa ha nti won hu de bia ye besrem kanale kan na ampade wo hyama na waji wudin na wode kakunu eko ye hwafa damiya mfurukro wo finfima ntoma dos sesiare enuanoma woye ekui mekire kanu kavway wondo bayahin okay se mo hwe fiti finfima ntom fiti lampasa agikapim kafu didia yewo almost 900 members. Wow. Almost 900 members. Wow. Some mumbo meeting almost 900 members. Yeah. Na yo. Ma trust no kire mbaba yema afrejuman payina ye mai na adomu watu ni sika kwato ne hiama sabiwa wokoba na akomoboto ne yemen ona nti na o ma yiku yi bai. Mbocha. Sesiare ye hweku no nem wona modene bo na ikunu wona nhihye ya ebe ne mboa na wodere boa ikumba da se me membership a ebe ne mboa na wodere boa me ya member ma abaka ko no hu ebe ne mboa na ikunu dere boa yo medase ehun de ma otin de ku bia ye wona nhihye wo okay se Egyptum de be ye member edikan na o de nya membership card okay me kura bai awo de nya membership card nti se nya membership card na anu ija dance de iyekuba nti wo card mboche cavdwag mboche oh okay ana ba chere iyekuba nti yi oshohuma ekwatama ekwovota region ana pekupe mo disco fa obi anyim da iyekuba nti
baby abokwa no obaye omboa wo baby ale hia bia otodi biom ye wo juice yitu sumi bia obia o ye mama bia na wo do tu dem juice ni bi ntinu se itumi ye dem nyina na abaye mema otodi biom dem lebisa mbuwa ye de bua no de bibia no awode bibi kakra ansana mbu bia ba nti sesi ano yewo welfare ho welfare ye contribution nti no contribution no ebeye no yewo nyeme bebre wo welfare no edikan no mindin kan menka de minyan edwumadwura no mu no yewo asankofa ye nwoli ye edwuma na asankofu no so won winyan yes se won wenyiwa yeso ye ni ho nti no yewo project bi yele ye mo ho bi obi wo pum na wa fra de ne benya mo kan ana ne yile nya mo kan na de ne busu bi no atatima o nya asomje no on fan ye adwuma wo punim nti ne yewlo won ina wo national health insurance scheme no do wow yenye communities ni na central region ha yo 26 communities awowo kabwa awo central region nkwete wow na yentumi yenye ma wonyina yeguda yele aye ongoing project ayele ye ma won onu ye offending mfaso kula okan onu no yele ya ma won de iye sankonyinu wojumiro lo hwemo wa ya mo free onu abafa kaw ni nyina na sayeba ojumewura no na wowo ku no na wonfaso gine bi na meka no welfare no ye no ye twabo ato a bosumi bia nyamewura bia otia ma betnu we free di so how na mensan mintimi biom obia na onantene ye wa osande ndebedi ano ya fafu ya wanda ntie kese ekokomenda ekwadina bantu anwunya wotete wa worhwe sesiare ha takwa bi mpoda no wonka ekoni takwa de a Coastal Television onam da yewo Go TV dinti nwina waji atumu pa mesesiare wori ye ho dedema and pe ya wusinwa worhwe yeko oye Fertile Region Coastal Television ye ba no mo digital nti ye kese ya enuanmo wonya so wote TV hu a worhwe keko sampo dan ya na Facebook na YouTube yalan se boko na afafo yo gu akete mobile phone all send e bo npo na worhwe nti no tim na timi bio na wo hu mfaso a owo iku no amasa ebi modom bi a wa bana bodo yete nti no dem mesro na ama makonya ne medase ya yende ojumagi wura bia bosumi bia onto 100 cities okay enka tete 1 million na yemfonto dem futu no ejitu futu no ma ya ma yehu mfi ebien wow just imagine the central region to almost 900 members nti no onu ye ojumagi wura no mo ansana yewo asankofo no kru na wo ye ojuma no nti no just imagine bosumi bia ska oba ye futu se nyame nyina all TV yikoa nti se ye me yon fie bie na the miska no 80% of that amount the miska no baba our year contribution no nti no that 80% no botumi jaje e bia lokoto boa lokoto ahoma lokoto nyama nyama bia botumi jaye wo adwuma ni nyina no you work that 80% na either the cash and the input idibe ye wujuma no ebo ahwa abokwa agotana manaba another all this karmamo idele se physical na ye de bomo another pe inyama na ye de amo onu ye mfaso de kula wo as in we are helping you to save your bona abobo whisker no o trade bium 20% na waka no your insurance component wo your other benefit with 20% in them binide bia wa prom na ma sin your fine ma ebe ende eco hospital na one more prescription form
ane de wɔtwerɛ nduru bi dɔkɔtɔ a sɛ ebia that time no ni asa that time ni yɛni hɔ ma sɛ itu eduru na edi form ne blower na yɛtua wo kaw yɛtua wo kaw only what 20% nim no matter the amount yɛtua mo only if you are ebia na wetila aka nde sisi ablobon ye boni wo kan ye ho na wusuba yelusunu awde yin bi opa yin wo inso men anu so ye wo futu a awo the same 20% ni ma ye de baba bobo na ide ahwe na ide aye we yi ni bi ebia wo be yin admission or local school ntinu ebia awde dem 20 ni na no it better than 20% no ye bo hwe na ma o de mo bia na ye de amo say ye ni nyina mpo amo a ana de bia assume de wo local school school fees ye ni nyina na ye tua mo but ye wo party bia ye botua na ye de amo a ye de mo wo wa ye hello wo wonyama bia ale ya na de wontutu ye lotutu wo banu school no nti mfaso de ni bi no nti aba insurance company na wonyo ni ye djuma insurance company you only use no for now project you start no man yellow build up oh okay my yellow build up no and yellow build enti ma yenye inahwafo ntase wo nkoma yeredim the fiti afempi mebien onye edonu ebien 2022 a wo hyeku yase men fan da afie ye omi ye mfe anan mfe anan ntem mfe anan ntem no wonen hyehyɛ no wa ahyase da wode wono contribution mu bediri adwuma na medase ye share no na on de afiansa ya share nti ntuma prekope na ye contribution no nti yama masini na atase de be yedi dem anambolo na yelutu nti wo fe ni de last year October ene ye lanchi wo fe no ye lanchi wo wunya afempo ye lanchi wo shama ye kalanchi wo shama last year October ne kalanchi wo fe nti no ayaya mana ya shase ye yen kakanka nti kunu na hwaye wo hen se befigwai na demre eja wo twere ke munyim ana mu huna mutu maba iku na hwaye ana na hemfa no hwaye wo iku na nkesa no dem medi nkan me kan no ye wo no wo apam wo finfini manto yi or for regions ni na finfini manto mi be hyeku ne paku no okay it's water Greater Accra region Volta, Greater Accra region, Central region, and Western region. Omana Ghana, Yanum Fal, Mantoni, na ya Kambumina, ya Yukuno. Until you know, your head office was Abanzi. Head office, was the Central region. Wow, Abanzi. When your head office in the war. Now, regions Nina, so your offices were. Anam the head office in Central region into regional office in so Abanzwala. The office was here another and what we see one. Oh, Manayasha Sintinu community center and a yakwa baby in the Yaha na Indian beautiful Bruno, young Saber Payasas in the ECI. Ebushafu yani oye kanun. No all of one are the Kabgua. No, canoe owners. No, what's it gear? Canoe Fishing and Gear Owners Association of Ghana. Kabgua. And say, yeah, you won't pay for the airborne command. Was under Afro-Jumano can't be a Wabasanoco. Sir Flee Oye Jumana on Yahunam Birawa. A certain on Sada Nyefe. Shada nyefe ntinde nsi shepi rukodo a obaba na de se aye anya mfie du so na
70 years na beba da wa so be the pension pay e betra ho so wodi bi kaka woda abla wo no ho hyehyɛ no ho komodi na and pay Coastal Television nti meja fori mana atanam man fa nkomotwetwe ya agodi bo modern che wa so pa na yan hwa nkomotwetwe na obobo papa sanende kwafo so wore ye hone de o igomfo mesafo wo ye hone de mpayin wode yan gye ndaachi ono na obobo hin ya ya mbira na yintum yan kwambanda na first yakwan ono komo na yedi open ye di ikunu komo be ye but yen sanmbere ikunu makakra sesiare ikunu abanmwa na ban dreboa ikui se yemfa na bana ye allocation of budget bi odem ikun ana de mpempren aban nyim ikun mpo ana otede yo medas kuni de aban nyim ikun pa udama wa fe ya me kan wa se me kala nche wo shamade fishes minister ono na obeti na egom na opa wontama ndi ku me kan aban nyim pa na anam de kunu oye ku fufula afansa all fifa woni ntino de medin kan me kan aban nyim nimum de wo read budget pa la wo twa bibi de won fam ma kunu won fam ye won ane de bibi de member bibi de member the challenges pa ben wolfam challenges ben wolfam wo kunu ntote impo membership drive mo ba ya nkofo bata se obaba challenges ben wolfam membership drive bin na yearly in the day okay ma on de mbepi no se leshe bibi asa na ahase na oyezen intinu ye challenge bini de inya nanksa falofona bebre mpo wonfo won nhye ma ebi mwota wakande o wonye na yenhwe wonye na yenhwe ana de yehwe kakra na ya ba ye ne bi mudi nkoma mombla bif ansa na ku ni baba na am de nkonkro na ye na ayo yansa ye ku bet ne yankambo nyanu de ne ku ni bi wo nyanu afalodom ku wo nyanu but ina yankan yawumbom good say me good me say e kompano mpano na bokwa akoto ayamani bi wo ho ma wonka ku nu nti moto tasle na wonyina wa bana obeka ku nu wo kasa lisan ka de awon bro enye 70 years na ntumu nkon besin de na edidi da menyamani na wo fe no wa hwema oledi mu djuma minim peini bia na owo djumede anan but bro oye peina fi na sabe ka fra ejumani na ifininsa ma otini de ejumani insurance shada inu papa e bia djumani ma akoto podo village ehumiritu anede ponano amado wonyema no bofoma na se kubi anede obi anyo wambo wa anede se busuani bi anede nyanku bi anede obi ombi wambo wa me brother aya na besana amado bi omi no oyeyew onye easy kura because sisi ano lokoto nyama indi be se either 200,000 and 150,000 you to maintain nyama 1.5 billion me na make a chill wow etanu ye de wi besana atondua de bepam yaman carpenter fo abede na edul yeme bebre e bota ansana nti no ye easy yeme no kutu ansana ebuo no so ye bo ko pe different sizes no de ye bo ansana huma nkuti si sumi onye easy nti no challenge ye face no binim na melekan bi o me ho ma yefima na kwa amado pomada na se wema wo village na wo nsunu da anye lucky ana de yankopon ndi ambo wa na bojume efi wonsa nti challenge se no bi no na de meyi no so yen an yetum yekondo sisi ayen Ghana Meteorological Agency yen wo aka bom a wo men wada update
what in common an update and sana and yet in some of your platform near there to do and your uncrophobia various communities. Sabuka fra Aviana bra information about any pain and war phone do until your flat in Tampana Mombo Imam and the other war him over Pono down there. What the Marco to be a one can win one from Botie. Na near there, and whom bill to na Kafa is sending be from back. All my information, Bisuma, your home, my Fima, what about him? Until none challenges are you to me face. Jo, eti yambra dani fida ya wode bia basano ko. Yeti anye de enyanoma wo kopoye senye breku na no kwado. Yenyano na no kwado. An Robert aka attack am. Na metin mi semu da na ho so an Robert so kai da ho. Bebe mi de kamisa de da ma ho munyan wo dana. Yo I'm the Malibisa na 9 minti bida. Minti de fali wa kopmoli yujuma na wadi itul ekejeno do minti bida. Ma ya yetende ebia na wadi hama akoto birechil another ponodo na ya betan today early last year day no mabo na no kwado he me yetede ebimu wo kututu ebimu wo adboard moto another we feel wo hama na adeda nsuno den anogifa ano de yete ba de ejumafo wo hama ni woli yi ejuma na woje tulo kejina wodo woli di wanyama de ye wukude nyimbi na nka da masa mementi bida nti yete ni nyina abonye hu nyina ne ya aboto nti ono da masa no what's that yo emi eji use metina make say dey no obi no afra mabo mama de asama wati na mes na yesu isin den na why possible nti wana me impoko kise ya na me frɛ kro na sanye no me frɛ nyimpa oye chairman in fact regional chairman ofisinya uncle Marcel Afro ofisinya nti me frɛ no no se de mana we fipumu wa ba no jefa mana we fipumu wa ba nti no wate da masaman ono regional chairman but your local chairman wo open kofiku me frɛ no me nsankan na me frɛ enuanu mu bia me no wo confirm de oye no kwal national president na koija me frɛ no me nsankan nti me send voice message na meje to your platform no do and you begin the your course na ade asanti no me frɛ was do ade asanti no worohwema obeye nti na papa you start your course no ye nti de senye bleku wa afanyama call wa fa adbo moto 4 mudi egum na wode kama wona wona wode aba na motini de ayehu kakra nsama yete ne tira de am Roberts na woba wodo opunuma woba wodo yamanima anogifa woba wodi nkoma one shot na hu de sekan na nyama na adigu live boat nim na wa instruct wo de ma machine do fokoto wo boat nim wala na ede wo wadboard motor wala you fi wo amanu wodi etuli no wo yimpa na no yama kula olokopo no one fast and go for 15 asankofo no ye de emio akasefo atintin wonko ba na ijampa no ye tesi nti hu de ye asankofo mafra bebie se mafra bo mo mafra ba kakra bi na yimpa nko kura nan anam de woji etule ntino eye won hwe anyi na etunu se ye de empty gun wa mo one shot nti hu de bullet ni bi wom na eyi machine de atu yimenu wo wi an wo se de fra fi na bo amanje de asam wa atu wi my brother dama se yan am de ana men ka de yan kopon ye de na ase de omo won kwa mo ye de madin because aditi na pa na manyi ankofi kule kesa no na no na asam de wo fra won ti wa ma bebi won wo ndu ho wo fra won de na yo de
erukọ baby na one information there's danger here pen for hokra reverse bi abokwan nti wo frɛ hon wo nti no hon wo frɛ fi obo amande de asama we si nti no da ma asemi do na no ye show ye nti bi da na ye beda ye mpanyimfa ase mekyerɛ Ghana Navy Ghana Marine Police na Ghana Armed Forces ntampa na wotu won hen wo kropono do na wo kram wo kwohwe ma bele wodu wanu mpo na wona na papa no wodi adbo moto wolkon na no yele but at a point na yensan kan won because of network nti no wo kram wo kwohwe ma woni enuanu nyina ma woni wo bai na mojiji de da masami mi wo minti bi de ya minti ni mpanyin sameda ina minti na bokosam mpo so da sibisi da minti da da ma kan mekanu nti no Ghana Armed Forces were expert we never metre Navy fo na Mali police fo wonyi mo wole yi mi we yisumi de wodi nyema botuto akwem na da me asami bi nsan mpotinyin bi na ye san so ye share afalofo nu nkran de anede yen wo kasa de yen bompa de da ma asami bi nsi nimom se anye biara wobana bisi bioma mama yen won people bi bia ho ade bia wole nye bia no fama won in fact ebi mpo wokole no na we firi no aye dada wakakra nti no wogya ye firi ide wobaji wo compass anede wobaji wo generator anede wobaji wo fuel nti no na ye ka da mama obi anyi won ye pepero because bibia anya asaso de botumi gya asesa nyimpa no nkwa yes nti no ye gudu anyi wole kasa de oya yem hihie oya yawo de since machine kwa Japan motompo bi ni ho bobo scan 35,000 serotonin connection will be 40,000 ni ja kwato adbon moto payimpo bi ni dimpo ya what's one in le penny biale hey just imagine na wali je fi min se mi no wenyi akukuduru wa hye won do ankasa modima won ntino no yi sume de Ghana Navy fo mpinfo do wo hwe nso no do no wo beye ntoto e madam nsami bi sibio enti me sebio me mpefe da nkobi na maso mo ti biara ahotofa kole nyan na mo waso ye bia no oboye ma yehunu da ni yehunu de yamena adoma Navy fo wadwa wa we tu wodho haba se hwe nyene aprida bosusu ama oye abane de oma Navy fo wodon wonye patrol de biara ana boche pemwesi no minim wo shadress mo but wo enyisumi de wo petrol puno do wo yisumi pa but dem a mpanyimfa aka no wo Canada no bo awa fa ha no hu de wo fudi no so bo redu ye na mi aye bia se wo fu kite wunsem a bo wan obi age efi wunsem yimpa no ye lo sheda ofada na onam ina na lo hwe weak point nti no mesre Navy na Mali police na Ghana Armed Forces there meaning they are expert in what they do but mesre there won beef up their skillet won shemekana na bibi da men sanin fa ya asibio ite se baby ote da mani ejanuma afarfo wa akopo na da masemi atomo ebu wura ana de yamene wura oyeda yama kuru bi ni wura wose wo fene yamene di de brema nsu tie di no brema nsu ba me yimpa na kasa hu de oyede pa me ne kasa o ma me ne kasa na oyede pa antino just imagine there wage me follow kopum better and the mountain or I'm showing you na
say impan bembe on butchashwe because them be in can it be yen mokolo no na in almost 400,000 say mean ja to in my 400,000 na memfa memfa the breaking news ye te upa asam ne be na me no amampan na o te do ye national security coordinator di kambom de won hwana won na won yama fififi won sa no won hwana won hye won anem sisi amigudu mleki sei maybe ya wa send me videos na pictures actually there with the adbo motors nyama no ko senya wole che wadire ma won wow wole che wadire ma won nti medina we frika si du na ma da abanase because oya ejuma ni nyina no se wonye me ye weeka butuma maintain kakra akota abeje ne dunna jaye na wa ya fan obobutuma but machine de ebutuma ben lokopu machine ye week kura nya sankofu an won kop nti se wadu machine efi winsem no a big blow nti ya da abanase de in the do ya pictures motion na tede wade abama wale chena semi nja ko semi be by this time kura wa che wie no madam pictures no hia pa hwa na on forward bi mai na yema ya hwafo so won hwe de oye no kwa da za wo hwe no wadani ma obaya ye mhihye yenti bi de anwro bese bokwa epodo na wakwo abo ho no na enuanum wo fi oye ensum wo san na no kwani ebusia me pere yeda yan ho yeba yakohwe oye enuanum no wo fi epumo bai na anwo beseje won na fi won nsem no yakohwe bibi kakraba ho na ewia ya boche do me nda yan ho bra yin jaboafo won krato na yeba ya chedi mejendo yan kwa mesisia Ango, Mido, Ghana Biana. I'm going to be able to see every time I say, baby, shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me, you know. Sister Kospa, it's a winning gas. I'm using it, why? My wife. Down Yankana wa. Sister Kos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Who I got? Oh, yeah. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you. Hello, welcome to Nesto Ventures. Hello, welcome to Nesto Ventures. Hello, people, welcome to Nesto Ventures. Hello, people, welcome to Nesto Ventures.
Tabun bum, sisi bum, tabun bum, iya ya zawaya. Sisi bum, tabun bum, sisi bum, tabun bum, iya ya zawaya. Ekoni kwanta mulo fango lecho. Sisi bum, tabun bum, sisi bum, tabun bum. Jericho, amamfe Jericho. Sisi bum, tabun bum. Jericho, amamfe Jericho. Jericho, para, amamfe Jericho. Sisi bum, tabun bum.
Ebusia mensamu akwaba mensamu atenase mbra Coastal Television do yegodo ejanom enanom afrafo wono nkomo na anepe yeredi na yenye oye afredwuma wona ukita oye ahyanan meche kanu onesen wono nkabomku General Secretary ejewusi na anepe yainer bonkomo Regional Secretary Finfrimanto Mahano no ye wona cheche ofo na yetu komo twetwe yakafa oye dami ejanma fafa wo crap ye ma anwa beskeche se won okaje won nsem nzama anwa bod motors na wopye wonpya na no na ehwe oye enuanum a watetewe awona anwa besi impofo menyina ketin kan impofo eturinti waji fi won nsem na ebesere ya hwe bra wufi oye epunum na wala banu awon kaka ebusuafo emianom wati wu oye epunum na wodi djuma ni hu de oye oya hamka oye nyije oya hosepe de wodi shibi wenya akonhia na waba na no nti iyi se wamba na de wonya no boko na wonje nko no ben pinten ya nte ye nta san papa yes nte ye nta san papa kra na wa so munyim nti na wala madu na fabra sa de isi utsa da madala oda no so otua wodo pokra nti wala madabra na wala madu ne de kisiwo wala madu ne de kisiwo no wadije wonsem oye adbot moto na yana maame oye mbese bugwen maame Isabella tete yes ono onye nempayifo okrai nadmo mpayifo kan orokosi Dawood okaje enianumi okaje watanta awa etu womrefie na yamfa nyame na aseda yamfa man womrefie na yenda yemi ase wo hono oye papa enti ebusia na yerehwe oye senye bekumpa no senye bekumpa no enuanum a wodi won nsem ndaba no awon na wa beya won ebusiafo bohon powder obon powder onin nti ebusiafo sey bekumpa no ma osi menuanum no oye na no nkomo yeredi no anepe na ansa na yebochie yene nkomo twetwe no wo oye mehu ade bi wo senye bekusi defense ma awo mebisa numu nsam kro anabie nsa ne we ya twe nkomondo na ida ba wiei si defense a wo ye no wo oye yenom pa no wa boboa anan wa boa yo open medase si defense no asem no engineers na way ojuma no one wonyim but mobo Cape Coast ayegwa afalofo mobo wa abado wa abado mobo ne de ma wa pede woye ne mo ho no we hwema woye mo ho boche according to wa wonu ma asem wole kanu si defense na woye ni nyina no na odenka awmide afalofo no yenye engineers but nye ne woye okronum nye ne nyi problem ho nti eba ne si defense na kwanu aka problem amen baby mpo de ni wonye mpo anka wanye mpo ha baby mpo de wonye anka wanye ni metum medina maka ni pi wo so wamboa oye de woye but baby a woden ka woye hon ye hon na woye hon jo eti yenhwe yemfa yenkomo twetwe embre wi
Canon owners says here in Yanamana, one will come, but watching one about Mutano. One so no more far been Mokakuno, Ebenamwa, Ebenadin Kun, warrior dama, the main Yanamana, one welcome. Yo, them a meeting come yet, a summon tampana, na yaganazi canoe, na the adbo motu, edugumina, edika phone, and the bike, Mbwani Binino. Now, CCI aban wash about the abomon, adbo motu na, yagudia or diamond. Kavgua, also a better nasi, because maybe I'll call you, no, quantime. Nti yenim penifo betena na ya hwe se chifo nkokrumpa meka asin de ye de chifo apɛ x but mpete bia na de yemeka kribia ebotumi ya ma mo ja pete wo kra no ya hwe na de mo ya pete wo kra ebio ikunu ne hyehyɛ wo afrodwuma Huma ye shishebia humboto nzama afrodwuma nzama ndama oye afarafona na ede unyin shishebia ote dam da ho dam abana oye mohona na na yenhwamo aneku no ba ye shishebi da to dam amahona na upocho dama wona dam asem ya to nya hona dam asem atu ku ba bia ana medi nkan me kan de ye welfare ni me no enwo de welfare ni me no okay ye wo de menhyehyɛ no wo ho nti de epewu epesika na ye de amom obi wo ha ofi de ne nyema na wato no no won touch ma ana de oye de obotuma agya adwuma mbe wonani kakra ono otumi na ogeniska ba bi so ofi de o me pede moto de me nyema ba miska no mpo nso nti no hona ye bebem na ya mo bosana de atona si diskan mu wia na yetuetue ne kakanka na de amma yana owian koso no wokire na yetum na ya den ya abo boche emsafu yembre nu sha moti bia so odon common yetuelo na mprempre ya ntia yenye kire de suafa ohwe oye land works and house ya ona so na oyembre sebugoyin wo oye Senya na honorable Gazela Tete. Yes. Onyene mpeyifo ekupemu oye Senya breko a woreche adbod moto foforo kra. Wojina banane woreche adbod moto zema enanom ejanom afodomi. No kwani yabada ayasi. Eja ewusi. Se eje ewusi. Inyadamenti de aban rikaye mbo tedemi zama oye afarfa onwukam na isomede oya depa pa in as much as yempede de masem ne besinu aban waya depa de medin kan mekan no sisi adi wiska kwale piabod moto ni bi okwaje pa moto sa asa the time minim besisi ne bia bedemi ntumi nkyere bi ni ho nti se benye bi obi ne dia owo ne fie a orotana mo ono so ejiramobo ade amo nti se abanala we Philippe na wa beche ye nuanom emfi na sabi wenje wotekumpo a oya depa yankopon na ye ka kire ne de onhyire abanu na ne mpanyifo wo anambola wutu anade adoye kasa wa ye waja ma ye nuanom no yankopon hyire wo nyina na yankopon so hyire oman Ghana sesiale yakopo ma wode etu ejan hendo waje hinse mejapade next time yarekwa ansu de etu boko ana ebeyede am de kakra meka for the main de Ghana mblanam makwa de obi abekita on license weapon na menji ndidu se obeye papa de yerekwa awode je etu bi yediko ma wotene de say ye wona amro besi kro wodi say we je tru ni bi ena wodi kra ya ebi also do make an attempt to shoot back another but ebi an amro be no he's well trained even how to handle the weapon ntino minji de ye be de maden ma ebe ya nde yin malifo no another mpanyimfo a wo hwensu no do no bakasa na bill to bill no
wabana wabobo ye ho bana amen na damasami bi nsibio nta kire officially wabandemi wasana kopu bio da penyala ye womi Isaia fa na mane yere kwada pena asam na be yere kwada pen na akometu ni isuro ihu a obehye hono mu no wodere kopu bi ana wor twan mbere kakra bi asa na wakopo ma watene de medase pone de da asam ni si na damda na mpo bi mu klopo obi mu klopo awomide akometu ana de suro baba but awo de ye adwuma so yedi na say de da assemblity na I want work up within a minute we then malin boot na bi funi na nampunum sisi ya wole de punu da ba nti anu kra no ma ya akometu ye me de sisi ya no ye we bi ma wole boy yan ban nti ya mo konoma ejina oye kuag kavguag for one name within Fimantoma that the said that ma ban eba the pot na peda abane ye ono pedo dambra ma wesi yansan ntibio medina regional executives one name another national executives one name na edikano medaban na sedan medamanda daw ma otwe bioma onyima dam atoyentemi ade mesa de binka babi onu ya moto asra ban oni na oye in charge of all the operations intinu ya moto asra ni dem onhwe oni pinifa onyi woka obemi no onyi wonka na bruto bro no won bopo no ban am de say wo punum na se yehu de navy funi na punum a awaye ye nuan me gana fa mendi ndi de yeli ye adwuma na ye gisuro na ye be ye adwuma ye ja kometeyem na enije na abota na ye be ye adwuma na me na opunum ne kwa ye le kwahwehwe nti ye di na me na echi wo be di echi nti ye di echi na yehu de obi musu ta ye chi wole boyan wo bana am de be ya akometeyem na eja ye adwuma nti mesra ba ni de bruto bill no omana navy funa mali police na Ghana Armed Forces funu woni na mpono do won bopo no ban no won boye so ye won ban man na da masami bi nsan ne yede on be view ya mo kon be chain pokra na ebien yo no mitia ya national president na kuja ya na nimpanyimfo ma me boss Kenneth na national executives na other executive for other regions na Mithiobia Mithia Finfimanto executives national regional chairman Uncle Maswell Mithia mpanyifuni na muntum bo we na we ahwa na mabo bi di ne meja bi Mithia we na Mithiobia na Mithia offenden Finfimanto ma fellow apofuni funi na odikan Mithia na nasanka anoye wo regional chairman Mithia yenya na apofun na kwisa wotwe afol na Mithia Kekos apofun me ye fini din oyeme yankopa Mithia Uniba Mithia regional central region apofun fini Mithiobia wodwuma pa wale ye wode boyen yen afalofun Mithiobia eti ebusia yenso yedawase obein imona kasa imona modzenbo na mpo ase wobre no adaje na bababoa Coastal Television afafu wonkomo yede wase ebusafu yede mepai no nkomo besi na yeda yen ho yeba mama vee ma omarga na no munsam na afa mama oboko sisi mum tabombom yede no so yede abra ho so obotu yimo so obaka no ana wonara ho eyo enti yana ya umra na yemfa yente oye mu achi gibedendo yemfa baby yenko besisi ango ulo ya mashama ango ango
Mido, Ghana Biana. I'm going to be able to swim every time I just say, baby, shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me, do you know? Sister Cospa, it's a winning gas. I'm using the why. Why? Down Yankanawa. Ah, Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And wow. LPG, let me see your hand. Who I got? Yeah. Ebusafu yerebo wie na dembre yanye oye kavwa wone churchofo peina oda fifi manto ya no owura justice ewusi Jacobson yanye no bon komo no mama vi atnase ya de mama vi ehwe the pen obesin ko de yin na yem hyehyɛ him in the pape oye Canoe and Fishing GS Owners Association. I'm a said a dado Abba. Yeah, I am the Essin Oye, Nayabo Aban Shonabado. Bringing back the quickest of all. Tamara na Obasho Nasan. I am the Secretary, Regional Secretary, no Casano can be there. What you want outboard motors? Yes. Now, where I too soon, and was a fact. I forgot to prune. Obvious way to even put a toy. But as far as you see, look, it's a true no sense. I am sure. And it was for outboard motor, no, I forgot to on any Zoom. I had to chat away, not she or for what you want to the main. But you who video no more there. MP no ewo ho na mpanyimfo waka no ho nti aban osho ho mu ntam wo ba fie no na ehwe videos na wo ba fie no mpo sha ho kaka edom na wo zika hie ho usande se bi obi tori a nche obaye arehosam na nyame na adumara kwaso ozo bia bodu fie asomdwe mehwe video na obiara a wo ba no na wona was a powder erubu hondo o kire enkonyamzi a wozin wo eponodoma nyame aka no ho ma wabodu fie nti aban yekoda yeda na ase
ono onye MP no kwana wo fado ntamara na wodze nzaman abro ho na supo woma oye marine nkofo no marine police no thank you wonso wokọ ntam wokọ eponodo ntam na wokọ show ho no wogye ho obi a yinda am Roberts ze sabiwa da wude mu na waze tu na waze bana poso eponodo so am Roberts wotum ko ho asor oy ho no I don't know I don't know oy mu yeah but adoko na me pere mi say there in this case you know say yehwe ahona wo epodo hona wo fie na yin police fa wo so wo podo communication utumi ye adwuma no degeta another mobile phone wabo ana yes very wabo pa wabo ankasa because they say I crachi na someone or kana what's what friend nti enyum da ehun da communication call pa ma ntamara wo kwhye hon wo frefre ya nti quickly bia ndado bia ndado na wo be na wo beje hon fi da mkofo no won se wow eti bishafo amda onara na egudu erehwe no hende anu wo fi apoye seye breku wo kọ apoye na nkofo bi kache hon wode tu si won do woje won sem agbod moto na ese share hene wiade yar kwanda vi yar kwanda an robe shop do because him na robe se na pono do okay don go no one so for man was quite with the hammer with the lifeboat equipment achira no full speed cry yeah no I movie say Johnny was quite damna into one walk no work out motors no was there not to pay this abandon and day one work was there Walk if you say no tell talk home work you maybe say outbound motors now work weapon now was scared walk na no the ebia Saritona etona ngomana because one na Everton no one ka so we sabiwa edwuma wozi da nti wo bi nti awona income na akajen Everton ma ania me ye medwuma dada wo se me police nya to straight away no te otherwise ebia na won ton wo was bako baby fufu asamen but apart from that no za wo ye no nyame ne da na se de sabi obi anu ho nka ne na hia no da brand no kan bibi mpo de intum na mfa outboard moto no mfa to nkwa ho yes nti na wanyi ho na mpepere ho na woje mu wode mu nti nyame ne da na se ami we are grateful to God that one ma bian ho nka because ncho be yare ho sampa ehwe doma na ogu ho epona no ho na okofo ne be na sabi no bia ne nwa aje usande nkun rokopo wa ba na edwuma oye dada nde okoya wa mba na obi na oye nti yare nyame ase bibi ansi na abano so abom ntantam nara nti hu de bibi bronyi fra bibi trauma most of them you go through a lot of trauma nti am de bisa no de hwa mberi wobotum akopro bio but okay de am de dam dada ko kwai sa o bato nsuo ma chese wo be jan nsuo no nti sabe tebia obanu nsuo nti mo tebia o de ezizi o de yare na mso nti dam dada mpo ebi kwai but akomato yema obayi de aban obamutam the outboard motor na kofun jane or the be abraham through the MP no yeah nti hon wa hwema immediate them akodum obia na sa kanza or then second so I think in all no very good or recommendation is aban nti membe so we kanu owner a very recommendation there wo asankofon mon kopo ana de ade chala
abakra won san I saw na say ben say ko so dem de na nkofo kwai no kan mesra wo sa wo ya kanu ona oh every woman say na wa san nkofo bebi o tell me ato ho na it's like amemaza shamani ya maza mo wa wo shama wa wo nkofo mo da masan ya to ho na hold on kakra na hold on kakra na isuro na beso mu odo nkofo sabe won dis kanchi ma beso mu kwatsire no nipa no okọ na bibi ato no nti wa ba no mana mre kakra na the trauma the person went through no ma na number from na no apa me tira ka echefa no ha sam nti opa ko hia bi kra ma no akukọ bi mpa onko no mfa mpata ne kra very very important nti amia nam na me maka akopɛ efie akukọ bi na meza ma nkofo so why 5 see I did bia ya kai de nam na yinam so ho de nam na yinam nti nipa na okoba no atoranchem se na nkai to no banyame adom waba nti so wabedu dia na ji akukọ na kunu na fapata okra na maybe about 1 week break now they job ebusafo yete yene dwumetiri rubewie yan na Ghana eho nkomo a yesase oye anada no yede ho ara mesrewa munni wo text message yede be no mama kan ye de ye video aha ma pede Ghana oye bebi a Ghana yefi bebi a yeroko bebe yedu no mpochi ye video fabra eba ye bobo nti asem bi sem de demia masrewa nti text message amakan ana WhatsApp ye kan de ye video de ye Ghana yi ye proud de ye Ghana ya ye dem video no bra ni wiya ma pere Ghana mpempe de pere ye kodu be ye bi bebe ye we oye dama ana ebutu yakọ more than bebe ye we ana ono no so na oboboa madza ye pede Ghana oye no we wie pe usande akahen bosumu kakra ye 70 years ye baka akahen bosum esia na Ghana ye 70 years because bosumi yala yewomi oye bosumi baasa nti se bosumi baasa abosom de nume baasa basan ko nti yebo wuro no kidi 70 years what they ended for chofabra na yemo ho nkomo mama vi answer na ebe I'm Robertson for Nigeria. Wow. Yeah. Na achewon. Atre wa achewon. Why Nigeria for? Ususundam according to me me prem bisa na eda ma nsem we bisa na obaka jama enyim onyim. Osana ntenye de wose no wona sai bofo na wala kan. Yeah. Why da obeye Nigeria for. Na impefere ahun so afaredom wo Cameroon fo na woye Africa sepa Liberia fo so wo ho but anche wa so a the mo broken e de ko akese Nigeria fo nta mo mede na mo suspecting or Cameroon Liberia no nye Nigeria yes awe basa mo suspect won there obotum wa be da ma na we gon wa ko hono mpa no nti ebi a wohia adbot moto na ne ntwe no aye hono den adbot moto no so woton woton no kodo kote bi kache hono gocho anyum na ma moto e me post me share no obi send the message also kache ASORBA de anyum na ato owi a omo no ho award voice no what's mama award me now am moto ya wana ntumi na nche de mi na nche bakra mpako menya version wonyum no ho I mama anya version anyum ro na na ma to
say your version of that na nche mu award enyim na your version mu try version na mu award yeah okay ma to no patriotic song for no more award patriotic song for to God bless our homeland, Ghana, and make our nation great and strong, both to defend forever the cause of freedom and of right. Fill our hearts with through humility, make us fearless, strive, honesty, and help us to resist oppressors' rule, Lord, and might forevermore, and help us to resist oppressors' rule without and might forevermore. What's would you know? National anthemism would you know? It's why they're at Tinaho. Oh, Tomato made and the lunch. Yeah, cancel lunch. Sunday, what to national anthem, what no. Mammy Master, you know what? National anthem, no, two Master, you know what? And on no to as a Ghanaian. ASORBA, I want to justify. That's not fine. Or your TV in the statins and some, you know what? Oh, or the MCF was on the bed for I MCF, some cameraman with her. Mam ko nka fa so no cameraman odo best me jina odo best setting for free ahwe so na Filippo wa ha say Filippo nya ha onka Filippo nya Filippo wa ha ayi to nyi mo sori jina ho yeah ayi to national anthem night na ho and then di Siapo that anapa what you be the one mesero ye the besia na ya dai na abo afase ye beda oye diesel gift shop ye beda na se papa diesel de bo modern na achedo papa bi ala predict busiafon for budget no budget bi ala ewo no e de kwa diesel baji na wa hyehyɛ achedo na mo meda kama wa adofo nti ekopedu intermittent traffic light na sa diesel wo ho obobo me won saka achedo no da mara na ye de asede ni bi so ye tere ma oye Lady B Ford Avenue no so ose KDG na wa homo nka ho Lady B wo oye adesada if you pay the junction na erokọ oye adesada nse yinfa ho na wona Lady B ohye the mara so na that sede no bi ye tere ma king of the universe also oye King Kong wa building materials king of the universe adawroma Keko Sakra highway no do regional house of cheese no opposite pepepe king of the universe was so but mother no call na when you are way too one more building materials ni bi the mara so na that sele ni bi yedrema oye NPA National Petroleum Authority also use gas ni fie ho onya akono pa gas de oya affordable bebia ebenye bi asedo de wiyi yedrema oye Solid Sports restaurant. Yes, Solid Sport and Restaurant. Ebusia ko na kedidi kono msapapa no ngwa komodo. Ehu me wienere ye da me na adenete. Nti mo yinsu na no pe breakfast de ono adashe nsum na mo retwan. Emi abiri fufu na nkakran. That's right. Apanchenam, ana nantwinam, ana guanam, ana fish, ana wo pe fufu na tilapia. Hey. Mami ntofi na oseye. It is Solid Sport. Ena oye ejimoku aka ena onada worma Nesto Ventures medase ono so ose kokaji gas cooker kokaji oye blender electric iron freezer no oye fridge eyo ko na kaji bi television papa edebo show Coastal TV de
onaye Nesto Ventures kwabra afa oye academy wodondo Matelis asoda no opposite pepe Nesto Ventures wo hye ho ko na wo mo no me na edweku na da wo ma no wo shan na asa ma ne pe ina no be ni so ye de ya mo achi dwumedi ye de bro monemix abi from Kitikeku ASORBA KOFI ESSUMAN memunia Mama V. Yama wanaito.